Hayırlı gün balalar. İsenmisiz? İsenmisiz. Oturduk urunlarga motor ittir. Kızlar, keyifleriz nişik? Yaxşı. Siz dersga hazırmı? Evet. Yaxşı. Eyle biz hazır toqtaga qarabız. Siz toqtada kimning suratini ko'rasiz? Fatima, kimni ko'rasiz? Abdulla To'qay. Maryam, kim u Abdulla To'qay? Tatar yazıcısı, ben şahıyım. Yaxşı, eyle bu şundan da Abdulla To'qay. Abdulla To'qay bizni 1886 yılının 26 aprelinde doğan. Demek bu yılın tuğuna 135 yıl bular. Demek en güzel minna hazır kızlar. Demek Abdulla To'qay 1886 yılının 20 aprelinde doğuştu. Bu şahında dünyaya geldi. Onun sabırlık yılları yetimlikte ötü. Ağır tırmış yılları işsizlikli. Onun ömrü 27 yaşında ezildi. Demek bununla da qaramasdan o büyük motor şiirler hem eserler yazar. Siz Abdulla To'qay'ın eserlerini bilesizmi? Evet. Yaxşı, eyde biz tekşirip qarayıq. Eyde biz hazır ekrana qarayıq. Hamında Abdulla To'qay'ın nindi eserleri suretlenген. Şunu eytip qarayıq əli. Bunlarını көтерəmiz, hamdan duytub cavab verəmiz. Demek birinci resimde nindi eser? Emine. Gece bilen sağlık. Yaxşı. Bu resimde Abdulla To'qay'ın nindi eseri suretlenген. Zilya, tanıyız seni? Bunda Çin ile Kıyaş suretlenген. Şundandır, dürüst, budur. Rahmet. Bu resimde bizim Abdulla To'qay'ın Jil ile Kıyaş meselede suretlengen. Demek bu eserden elbette barınızda bilesiz. Kim nime cevap verir? Amira. Malay bilen kubelek, boşqa, yaxşı otur tağın nişik uyuyuk. Veronika, bunda nindi eser suretlengen? Bala bilen kubelek, eyi bigdir demek anıdır sürekli. İsini bu eserinin bala bilen kubelek. Devam ederiz. Bu eserini elbette barınızda bilesiz. Emine. Bu resimde sonrası Suretlengen. suretlengen. Yaxşı, otur. Kilesi eser nindi eser bilen Safiya. Bu nindi eser ekan bizim? Süreli. Şureli, yaxşı. Demek biz sizin bilen bugün Abdulla To'qay'ın yana eseri bilen tanışabız. O gadigine eser tugul, bu bizning mesel. İlk güzeli mimar, mesel o nerse. Nerse o nerse. Meryem. Bu kafamda Maral bilen ekiyet geliyor. Ekiyet, tebrik eyi. Onun nersesi var ali başka eserlerden ayrılmarak bunları? Onun içinde Maral. Maral bular. Yaxşı, otur. Maral oyda bulurma mümkün. Nergize. Maral eserinin başında bulurma mümkün mü? Mesela. Maral eserinin başında da bu hem Ahırında da o zamanlardan bularlar. Yaxşı, biliriz. Yara, demek biz sizin bilen bu mesele nerse turunda bulaşağını bilir için, bizning derisinin teması nerse turunda ekanini bilir için, eyle biz bu resimlerge qarabıqtık. Orada sayıp eyti bize, bu resimlerde nerse suretlengen? Mesela bilen bu resimde nerse suretlengen? Nerse suretlengen? Gayleler suretlengen eyi tağın. Gayleler getirgen mümkün. Onlarda bitirisinde de yaxşı, umay, günah hisler suretlengen mi? Yok. Nerse suretlengen? Nindi hissiyat var? Bu resim bilen bu resim ayrılama. evet. Demek bu resimde nindi hissiyat suretlengen Zerine? Onlar nişik? Onlar şuat mı, usal mı, dus mu? Ama şart Şuat ham nişik? Ruslar Dus ham şuat, yaxşı. Onların ko'ngilleri ko'tarinki mi? Yaxşı otur. Bu resimde nerse suretlengen? Zuhre, bu resimde onlar nişik? Şuat mı? Sen nişik bilirsin? Onlar nişliler. Onlar tınışmasıyla şeyler. Oxuralar, dağlar, qışqırışalar. Demek ki bu yeme demek yaxşı. Demek onların keyifleri ko'tarinki mi? Yok. Bu resimlerin borasını birge nerse birleştirir? Gayet doğru nerse demek alasız. Münasebetler, demek işlerin münasebetleri. Yaxşı. Demek bu resimlerin şundan da bu bütün sizde kişilerin özara münasebettir.
Yaxşı. Kişiler özara münasebet hamam yaxşı gına bulama. Her vaxtda biz dost bulmayımıza yeme, qarşı bizim fikirler bilirge mümkün. Eydəgiz hazır, nəsədən turasın kişinin bir-birisine qaraqda münasebetdir. Biz sizin başınızda kartoçkalar yaptık, bu kartoçkalarını alağız. Hem eydəgiz fikirlidir. Kişilerin uzara münasebetdir. Emosiyalardan travma. Deməli, əgər də əyliyikən plus damğası qoyuyoruz, yox ikən minus damğası yaxşı, kinçilikdən travma yox deb o'ylaysiz, demək o'zingiz nechib o'ylaysiz, har bir kişinin fikri ayırlarga mümkün. Kimdir əyli deb o'ylaydi, kimdir yo'qdir. Boshqa kişinin fikrini qabul eta biluvdan travma əyli deb o'ylaymaydigan boshqalar nechib o'ylaydi, plus yoki minus damğası qo'yamiz. Birinchi bag'onaga yaxshi ma'nosi. Demek gittik. O'zining eminligi bilan boshqalar ishini qurbon eta biluv. O'zing bilan qurbon eta biluv kerakmikan, yo'qmikan? Kerak deb o'ylaydi, boshqalar nechib o'ylaydi? Yaxshi. Kishiga qarata ixtiborli kerakmi? Ixtiborli bo'ladi, kerakmi? Yaxshi. Tarbiya. Ham sabrlik. Sabr bo'lsa kerakmi? Yaxshi, kimdir yo'q deb o'ylaydi. Demak, aytingizlar hozir. Sizning hozir o'zingizning har biringizda turlicha kartochkalar bo'ldi. Sizning fikringiz o'zgarishga mumkinmi? Nechib siz o'ylaysiz? Yo'q deb o'ylayman. Fikr kimdir o'ylaymi o'zgarishga mumkin bo'ldi. Deb o'ylaylarga lekin biz ders oxirida siz bilan tekshiramiz. Demak, biz hozir kitoblarni olaylikda Abdullah To'qayning Yesh og'ash asaridan tanishib, kitoblarining 66-bitin ochdik. 66-bitin ochadi. Boringizda Abdullah To'qayning Yesh og'ash asarini topdimi? Masalan, yaxshi, demak, biz ham bilan hozir tanishib. Men sizga bu asarni o'qiy boshlayman, siz shu bir bo'yicha davom etasiz. Abdullah To'qay Yesh og'ash. Bir kişinin o'rnida bolta tutib borganning bir yosh og'ash ko'rdi-da, anga qishqirdi. Ey og'ay, zinhor, Halima marhamat etib, mening tirayimdagi qort og'ashlarni kessak dedi. Demak, davom etamizni, Veronika. Men ular qo'polib turganga ko'ra, yo'qda dunyoni ko'ra olmayman, degan deb harakatlanib tusa olmayman. Tomirlarimda shu qartoqashlar tug'izganga ko'ra kirgancha she'rlar olmaylar. Yaxshi, davom eta Asiya. Nima she'rda quyoshni Kira olmay. agar sen qort og'ishlardan meni qo'zg'atsam, men bir yil ichida o'rmonning birinchi modda og'ash bo'la oldim. Yaxshi, Emine. Bütün sahra mening ko'lagim bilan qoplanir edi. Meni ko'rarsan, shu qort og'ishlar zaroridan mening qo'lim hamon chiviq shekilli gina deb yolg'ash u kishi o'zining birinchi do'stiga xizmat ko'rsatgan shekilli bizning yosh og'ashga yordam ko'rsatmoqchi bo'lib qo'lini boltasin deb turib ozgina vaqt ichida tili qort og'ishlarning hammasini kesib oldirdi. Yaxshi, rahmat. Adelina. Menga yashashning o'zi bo'ldi. Qonda mahalliga yetib qoldi. Lekin bu qonunlar o'rnimi? Tasirida beshara yashashni yaxshidir. Abuzda yandir, aylanma. Yo'q, qo'l tufran bo'lani kelib, jilgan shakli bo'lib, yendirib ketdi. Yaxshi, davom eta Nafisa. Neden yakında bir katı şimdi davul yüküde yaş ağaçına şartladıp sızdırıp gitti. Bu halde görüp durgan bir yıl var şimdi. Şimdi sınıf yatkaydı. Yaş ağaçka qarab ki yaş bala. İndi günce gelemekşi bulasın. Bu bala senin özünden buldu.
Eğer sen kar ağaçlarına yük ittirmegen bulsan, onlar seni jilden, yağmurdan saklagan bulur idi. Sen aşıkta tыныç, rahatlanıp üser idin. Yaxşı, Amira. Siz bu ağaçlara ben gönlüm su sirkenler Sipmegende. sirkenler gibi. Ağrın kızların etkenini götürsen, onlar şiirsinde ısıp gözlerinin idin. İzle nöbetlerinde sin de uzun ağaç dünyanın durup idin. Bunlar belerler, başından gitmenin bunlar idin. Yaxşı, demek biz bu eserden konuşup ettik. Sizge bu eser ışadımı? Yaxşı, nersesi bilen ışadı sizge bu eser? Nersesi bilen ışadı? Meryem, nersesi bilen ışadı bu eser seni? O mina o'zining morali bilan ishlaydi. Yaxşı, demek otur. Aytingizlar nima qildi? Bu eser sizde nindi hisler uyattı? Nindi hisler uyattı? Siz nerse duydunuz? Ralina, nerse nindi hisler uyattı? Başlığı hisler uyandı. Şimdi bu eser başılık hisler uyattı. Kimdir şadlıklı hisler? Duydu mu? Kimgedir көңіллі buldu mu? Yaş ağaç sınğaç. Yo'q. Yaş ağaç sınğaç. Sizge көңіллі buldu mu? Yok. Sudan jəllediniz mi? Kim jəlledi yaş ağaçını? Kimge yaş ağaçını Yaxşı. Kim anlar şulay kirek deyib olib? İdris buldu, o sındı deyib. Yaxşı. Demek, eydəgiz hazır basıb, yol itib alayıb da ondan sonra devam edəcək. Bastı. Bastı. Demek, eydəgiz mimana baxara basınız. Eydəgiz. Jil ise ağaçlarını silkikte. Jil tına ağaçlar ise. Yaxşı. Demek, hazır oturuyor. Devam edelim. Demek biz sizin bilen demek bizge türlü hisler uyattı bu. Yaxşı, eydəgiz hazır sizin bu eserde nindi heroylar isinizde kaldı? Nindi heroylar var? Nindi heroylar? Kimler var iken bu eserde? Fatima, kimler iste kaldırdı? Yaş ağaç, ağaçlar. Yaş ağaçlar var, ağaçlar dağın birer kişi var idi, birer heroy var idi mi bu eserde? Veronika, kim var idi dağın bu eserde? Dağın avay hem yılan var. Avay hem yılan. Yaxşı. Da hazır sizge ilk ışağan heroy kaysısı buldu? İlk ışağan heroy. Zile. Buna en şahın giroy o yılan. Yılan buldu. Ne işin? Şimdi ağaç sıngaç, onun yanına gelip ama yaş ağaçlar düz limanını ekti. Yaxşı. Demek eyti güzel tuttum. Ne biz yılan turunda ektik. Ha yılan turunda ektik. Ütkeş nima eyti güzel. Bu mesel bit bizim. Meselinin morali bular. Moral bizim koyda eserin başında mı? Ahırda mı? Kim? Koya deyip uydu. Emine. Ahırında. Koy şirden başlana morali. Top kurseteli bizge o üzükünü. Koy ilişten başlana. Neşip uyluysiz? Yaxşı, Emine uylu, başqalar neşip uylu, Asiye neşip uylu. Qoya bizning moral başlana. Oxirida qoya kitobdan topib ko'rsatadi, dalilla o'zini so'zlarini. Biz aytdik, eserning oxirida, yema. Eserning oxirida demak. Veronika topdingmi moralni? Eserning moralini topdingmi? Kim kitobdan o'qib dalilli ola? Zuhra. Yaş baba indirimi bugün prensesi bulasın. Bu prensesinin özünden buldu. Eğer sen ağaçlarını itirmemezsen olsan. Onlar şimdi prezident yağmur dans saklanan Bulurlar, eydi, yaxşı, rahmet. Eytiniz Emine, yaş ağaçqa karakteristika beribsiz. Yaş ağaç bizning neydi? Yaş ağaç neydi? Qo'l ko'taraymiz, yemiz agarda bizning javob bor ekan. Yaş ağaç neydi? Ralin, yaş ağaç neydi? Sen necha bilasan? umatur. Umatur, tag'in neydi?
Көчсіз. Күчсіз, яхшы. Sabırsız. Sabırsız, яхшы. Камиля, сен ничек уйлыйсың? Яшь ағаш нинди табы? Нинди характеристикалар істей аласың? Ул акылсыз дип әйтә аласыз. Әйе, ул сабырсыз дип әйтә. Асия, нәрсә эшләргә тели? Башсыз, яхшы. Вероника? Batır. Батыр дип тә уйлыйсыз әле сез аны, яхшы. Яшь, яхшы. Димәк, миңа хәзер әйтегез. Менә бу әсәрдә булган ситуация шын тормышта була аламы? Тормышта була аламы? Шуннан да агачлар шулай сөйләшә дип уйлыйсызмы сез? Кемнәр буласың? Агач урынында кемнәр булырга мөмкин? Адилә, кешеләр булырга мөмкин. Бик дөрес. Димәк, менә бу яшь агач урынында кем булырга мөмкин? Кем шундый сабырсыз, яшь, матур, көтәргә яратмый торган кемнәр булырга мөмкин? Кемнәр булырга мөмкин шундый? Кемнәр белән Нәфисә әйтеп карасын әле безгә? Кемнәр булырга мөмкин? Балалар булырга мөмкин. Син үзегезнең дусларыңны куялар инме? Кайбер вакытта сездә шундый хисләр туамы, сабырсызлык? Әйе, була димәк. Карт агач урынында димәк кемнәр? Карт агач урынында кемнәр? Фатима, карт агач урынында кемнәр? Әтиәниләр булырга мөмкин. Тагын кемнәр булырга мөмкин? Әбиләр һәм бабайлар, яхшы. Рәлине кемнәр булырга мөмкин? Укытучылар белән дә булырга мөмкин. Әйе, димәк, яшь агач урынында балалар, яшүсмерләр. Безнең карт агач урынында олы кешеләр булырга мөмкин. Әйеме? Димәк, әйтегез әле миңа, сезнең тормышта шундый хәлләр булганы бармы? Кайчак сез килешмисез олылар сүзе белән, сез башка төрле уйлыйсыз, алар башка төрле уйлый. Мәрьям, ни дисең? Кибитке кірсем, бір нәрсе аласың келем. Әтиәнилер мен әйтәләр. Кирәкмәй ул сиңа, син белмисең дә, аннан бераз вакыттан уйнап куясың. Сиңа кирәкмәй. Минем тыңлыйсым килмәй, ләкин тыңларга кирәк. Чөнки аларның сүзе алар инде беләләр нәрсә. Яхшы. Димәк, син үзеңне яшь агач белән чагыштыра аласыңмы? Кем түземлерәк? Синме, әллә яшь агачмы? Ничек уйлыйсың? Яшь агач. Яшь агач сабыррак дип уйлыйсыңмы? Әйе, чөнки ул үскән. Ул үскән. Яхшы. Син шулай дип уйлыйсың. Син бит миңа әйтәсең, син әтиәни белән килешәсең дип уйлыйсың. Ул килешеп яшәгәнме яшь агач карт агачлар белән, әллә юкмы? Килешеп яшәмәгән, но аны әйтүче дә булмагандыр дип уйлыйм. Яхшы. Димәк, син шулай дип уйлыйсың, бик яхшы, бик кызыклы фикер. Яхшы, сезнең тормышта Зилә, синең тормышында булган бармы? Син әтиәни белән килешмисең, бәлки ишләре караганда, әллә мәктәпкә барасың килмидер, синең булганы бармы андый хәлләр? Яхшы, димәк, син килешкән буласың бит инде әниеңнең фикере белән, үзең эшли башлаган. Яхшы, утыр, димәк, эшләмим дип әйтмәгән. Сез, димәк, сездә сабырлык бар. Яхшы. Хәзер шундый, димәк, безнең бу әсәрдә нинди проблема күтәрелә? Нинди проблема? Нинди проблема? Карагыз, балалар, ата-аналар, нинди проблема? Алар дус булып яши алганнармы карт агач белән яшәгәч? Дус булып яши алганнармы үзара? Юк. Ул аларга сабыр иткәнме? Үсеп җиткәнче. Карт агачлар үзләре кибеп беткәнче. Яшь агач көткәнме аны? Юк. Димәк, монда нинди проблема? Мәрьям, нинди проблема? Гаиләдәге Мөнәсәбәтләр. Аларның түземсезлеге, үзара фикерләрен тыңламау. Бер-берсенә фикерен тыңламау. Яхшы, димәк, безнең монда проблема бар, әйеме? Хәзер миңа әйтегез. Бу проблема ни сәбәпле барлыкка килде? Ни сәбәпле барлыкка килде? Ни өчен яшь агач белән карт агач үзара дус таку яши алмаганнар? Яшь агач карт агачлар. Син ничек уйлыйсың? Ни өчен?
Нәрсә җитмәгән яшь агачка? Ул ничек уйлаган? Яшь агачка кояш җитми, налог, су. Димәк, яхшы, ул шулай дип уйлаган. Димәк, ул шуның аркасында бу проблема барлыкка килде дип уйлаган. Әйе. Димәк, кай вакытта сезгә уенчыклар, яки әти нигезнең вакыты җитмәскә мөмкин сезгә. Сез ул вакытта ничек карыйсыз? Сез дә яшь агач шикелле сабырсызланасыз, әйеме? Димәк, әйтегез әле миңа хәзер шундый сорау. Менә сезнең икенче. Бу проблеманы агач ничек хәл итте? Һәм бу проблеманы сез ничек хәл итәр идегез? Димәк, әйтегез, хәзер сезнең каршыгызда карточкалар бар төсле. Шунда бу сорауларга үзегезнең партадашыгыз белән җаваплар языгыз. Ничек сез бу проблеманы чишкән булыр идегез? Агач ничек иткән? Бергә үзегезнең парларыгыз белән эшлисез, әйеме? Бергә сөйләшәсез, фикер итәсез. Язасыз, бергә язасыз, әйеме? Әминә белән Сәлимә бергә эшли, Алиса белән Адилә бергә. Ничек агач ничек чишкән? Ул карт агачлар белән яши алмаган һәм нәрсә эшләгән? Бергә язасыз, бергә. Сез Амалия белән эшлисез. Бергә, әйе. Үз фикерләрегез белән алыша аласыз. Һәм тагын бер карточкаларга сез бу проблеманы сез яшь агачларында булсагыз нәрсә эшләр идегез? Уйлыйбыз, китаптан таба аласыз үзегезгә җаваплар. Дәресләр белән куллана аласыз. Бергә, әйеме, Камилә? Амира белән бергә уйлап, сез сөйләшә аласыз. Әйе, яхшы, дигез. Зөһрә, Камилә буламы? Ул нәрсә эшли? Ул агач нәрсә эшли? Китапларыбыз белән кулланабыз, китапларыбызны алабыз. Ул нәрсә эшли агач? Нәрсә эшли агач? Аңа урын җитмәгәч. Менә шул фикерләрне карточкага язабыз. Ни өчен шулай эшли ул? Дөрес сөйләмә ул. Алар дөрес сөйләгән. Sizning ayrim эшлисез, кызлар. Бергә Сәфия белән. Сез шулай дип уйлыйсыз, нәрсә дип мөмкин? Нәрсә эшләргә куша ул? Уйлап карагыз әле. Сез бик айырмай эшлисез. Нәрсә эшләйдиләр? Яшь агач нәрсә эшләйдиләр? Кара, ничек? Нәрсә эшли? Булды язда? Бергә сөйләштегез, фикерләр алыштыгызмы? Әминә белән. Фикерләрегезне алыштыгызмы? Булды. Хәзер башкаларны көттереп, үзегезнең җавапларыгызны тикшерегез тагын бернәрсә. Төрле карточкаларга язабыз. Сез ничек әсендә берничә белән язасыз, әйеме? Монда сез нинди җавапларны язасыз? Нинди сорауга? Бу да монда икенчесен язасыз, икенче карточкага. Кызлар, карагыз. Беренче карточкага сез язасыз. Агач ничек хәл итте? Икенче карточкага алар айрым карточкаларда булырга тиеш, яхшымы? Әйе. Нәрсә эшләдек? Нәрсә эшләдек? Менә бит булган. Дөрес.
Dürüst olayısınız, dürüst kıldınız. Siz kamillerden biliyorsunuz, ikiniz arasında ne şey biliyorsunuz? Yaxşı, sen ya ikinci ya üçüncü yaz. Demek, eğer sadır sizin cevaplarını tanıyalım. Demek, kimden neydi cevaplar? Kamilemizin birinci sıraya cevap. Bu problemi ne sebeple varlığa geldi? Bu problemi ne sebeple varlığa geldi? Demek, bu ağaç ne işin kaybetken? İkinci sırada, ne işin varlığa geldi problema? Problema ne işin varlığa geldi bizim? Meryem. Bu problema ağaçın üzümsüzlüğü. Ağaçın üzümsüzlüğü yaxşı. Həm, tamam birləşir. Amma birləşir, yetmədi. Ama fırın çıkmadı. O uyuyordu. Şu ağaçın ömrü Uzunluğu yaşına. Demək, bu uzunluğu yaşasıldı, iptində, yemək, yaxşı. Nə işin? Hazır biz bu sıra ağaca bildik. Demək, eyni güzəlliği var. Bu problemini ağaç neşik həll etdi. O, nərsə, demək, eyni güzəlliği var. Bu sıra ağaca, bu problemini ağaç neşik həll etdi. Ağaç neşik birinci sıra, ağaç neşik həll etdi. Zərinə. Ağaç bizimle balıklarla düzgün geçip havalarına ikisinin aklına sıralan. Yaxşı, demək ki, bunda özünün cavabında bir getdi. O yaxşı, dağıtın, temizləyinizi, qrəniyyəsində bir sıra cavab edin. Əydi. Genç ağaç havalarına uzaklık şumurun ona boğan avuçlarına hissediyor. Yaxşı, demək bu cavabla bizim birləşib bir getdi. Bu dağın neşik şişdi bu problemini. Dağın zıxlayan neşik şişdi, siz nəsil necəmisiniz? Bu havalarına Yaxşı, demək bir getdi qoy. Yaxşı, demək başqalarının cavabları şunda yoxmu? Nərgisə sizin cavab şu demə. Şu demə. Birinci sırada şunun cevabı olduğunu. Yaxşı bildiriz, yaxşı devam ederiz. Siz bu problemini neçik şişken bulur ediniz. İkinci sıra Zilek, neçik şişken bulur ediniz. Biz bu problemi şişeyi biz bu ağaçlarda istek olmayı üzerine şimdi kendi Yaxşı, demək bir getdi qoy. Əminə, sen bu problemini siz neçik şişken bulur ediniz. Neçik şişken bulur. Nasıl yaşamış? Senin kariyerinde sen de yaşasın, senin etiyin, babayın var. Sen onlara fikrine gibi düşünüyorsun. Ama sen o işaklar almıyorlar. Sen işlegen bu öğrenimde işaklar. Bir de çok ileriyim ben. Hadi işlegen bu öğrenimde. İşlegen bu öğrenimde. Düşüneyim ben etiyin fikirlerinde. Nasıl ileriyken bu öğrenimde? Sonra bu yönetimden bitirişler başka vakıtta başka bitirişler bize isimdiriz. İsimdiriken bu dönemde dağların Asiye, nişip şişken buraya. İsme geldi, o yaxşı bölüdür. Bu dağın Ağacın fikrine kulak soruyor. yaxşı, demek bir fikir bu yaxşı. Demek aynı yere nişip şişken buraya bu problemini yok mu yaptırmadı? Nerede sıra var cevabını? Yaxşı. Demek siz kızın şarkını da şulay bilirsiniz. Demek yaş ağaç burada. Hiskene yine udırız işine gelmez. Udırız işine gelmez arkadaşlar. Demek siz kızınızın fikrinizini
sizde. Yine o sizde şey olursa sanmalar sizden doğru değil. Yaxşı. Demek en güzelinden hazır. Hazır siz bizden bu kartuşlarına koyduk da. Bu kartuşlarına koyduk da ikinci bahanan var. Demek burası bu eserde okunan. Siz niçin bilirsiniz? Emotsiyalardan travma kişilerinin yüzüzü bilen münasebette, üzerine münasebette. Şey yaptı. Demek eğer de siz usallığı sizge bir nese aşağısı, siz başka kişilere de durfa cevap verirsiniz. Değil mi? Kişilikten travma. Kişilikten de travma mümkün. Başka kişinin fikrini kabul edebilmeden travma. Yok depresyon. Mesela ben sizin bilen birleşmeyeyim. Ben sizge kışkırığa yeşme anlaşın. Yok. Demek travma bile yok mu? Yok. Böyle siz bir yaxşı. Özünün eminliğinde başkaları için kurban edin. Mesela yaş ağaç bizim ama bir umaylı bundan. Ama kuyaş gitmegen, su gitmegen. Lakin o kurban özünün şu izgizliği bilen kurban edebilgen ve ziptirabilgen de yok. Demek kişinin münasebeti ondan durama. Dura, elbette dura. Kişiye orada ihtibarlı. İhtibarlı olabilir. Özünün dostlarım var, tuşlarım var, ata-analarım var. Terbiyeden dura. Terbiyeden o zaman terbiyesiz olur. Başka ılık kişiler beni tutabilemem. Sabırlıktan durama güzellikte. Kimin cevapları özgürlükleri güzellikte. Kimin bilmesinin kullanan cevapları özgürlükleri. Kimin özgürlüksüz kaldı. Kimin özgürlüksüz kaldı. Yaxşı. Demek en güzelliğine hazır. Biz bugün niti eser bilen tanıştık. Niti eser bilen tanıştık. Niti eser bilen tanıştık. Yaşlı ayrıca. Kim yazmalı? Niti eser bilen tanıştık. Eser bilen tanıştık. Onu kim yazmalı? Abdullah Tufay yazmalı. Yaxşı. Bu eseri sizge aşağıdı mı? Bu sizni bilen eseri iletti mi? Sizin fikirleriniz, dünya karşınız, Allah'ın arasına karşınız, tuşlara karşınız, sizlerde mezreptesi. Yaxşı. Demek, malat, demek şunu bilen bizden birisi, biz Allah'ına yakınlaştı. Gündeliklerini, defterlerimizni açığız. Hem anda hazır iyi işlerini yazıp koyuyoruz. Gündeliklerimizni açığız. Gündelikle defterlerimizni açığız. Hem iyi işlerini yazarız. İyi işi size. Bu Abdullah Tufay eserine illüstrasyon yazıp verir. Yazıp koyuyor. Abdullah Tufay eserine illüstrasyon yazıp verir. Yapılar. Güzelliklerini buraya alıp koyuyoruz. Yazımız hem alıp koyuyoruz. Demek sizge bu. Burada. Gündeliklerini yapıyorlar. Demek sizge bu ders için bir gün yapmaya. Demek ben sizin için şimdi nasıl size fikir yürütedizge kileşekte de siz bir terbiyeli akıllı olabileceksiniz. Yaxşı ders tamam. Sağ olun.